Southwest Castles District Arm Wrestling Association kala pediang burom iki player ke belami khmat ya ke jela Meghalaya haka National Championship arjar arpsau haka ba lapenlong ha Maharashtra Nagpur nadu kan riu terik ujeliu hadu sipau terik ujeliu arjar arpsau kini ki player na puak Southwest ki don hadu sangut kata Ujimison Marwin Junior rupsan kilo kaban rihun lengdo Junior san pesan kilo umeban san Sangma Senior Shispa Shipo Kilo Mi Miles Sangma Master Prapo Kilo Uai Boklang Paul Wanyang Senior Enrupo Kilo Laban kedau bah napedeng kini kinong ilakai kiliyo benkur lightly ki medal lengba Ujimison Marwen Junior Enrupsan Kilo left hand nangta kaban rihun lengdo Junior san pesan left hand but right hand hak sengi pedang buram ladon lang ba Elderson Wanyang President ka Association Mbak Kershan Karbani Secretary ka Southwest Castles District Arm Wrestling Association Mbak Pauline Langdo Vice President juga Southwest Castles District Sports Association lembat kuwai-kuwai dia. Cara cairan peningkong ni sengawan ainu du play track run ya keba lada dekat nadu kas ni nadu ka por keba ini ki players doni klami nadu nang national juru ya keba kila poiso hadu onte kecaka ya keba ya simentan onta kenika national championship arjar sam keba hako ya keba long hako Maharashtra te meskipun anu saya terakhir pak laklak naki jinja ki basnusi lane hakal lador dekat hakal di ya kewakilan koi sub salah kejong kesenang te klem dap Islam sengawan kodi presiden jongi ben aika tin yang kurang di presiden toh kulai badi sekretari jong ka asyun jongi berpenjat dengan jingeran purmo kita te banikup so kemen palat bah namar bah nakalian jong di ka distrik jongi layu bapha di players hadu sanut te tambah biru layu ban ra medal pila penjok ka purom ya ka distrik jongi bat kham tambe ya ka jelahi brokowe te ngimlak banda indon tin su bat ong kumdu namar ba nolor kata ro kadi kasin ke bani kok ngepi bepinlek hang bani kun hak national level bat playo lu sok ka jingjok te wala kamlong ka ba hadu ka gol tamba ni laksuhun angkat ni te kadi ka jing sedang dumi te nga kwa roban kani ka jing poyong ki hene kalau kawai kan duksa kam tambe ekiniki kena sama juni bun hane ha Southwest District kiba jusumat banelek kai kani amsling tamba kimpoi sakatom hakiniki senang tangma pi sangut pilal yok ban syak jet na kastit ban represent ya ka jela te kani kajing poyong pi long syak duksa bahadu wat makiru matang ngatrai kin sadon ka mensim ba nak dimba kajing kur jong pi kini ki kop ki jing medals ki kanlong ka ek papi ai ruksa babah ki bakin put bakiru ha ki snem ki banwan te hoat ka amsling sibanta ka kam ka ba ongnok ka ba ba kam tam ka ka sport kolong marwai simet bapi haban la hi dalajong ban sistem ban praktis ban le
kalau kalau David kam tang ban wes met kam don ki partner ni kumno ban pin yele kai lang ne tang ka praktis bat ka pot praktis te pihak don kami upenan te kai ka bapoi hadu nasional ka de kam de ka kam pasuk nadu nikom nadu ka distrik habe persang ka distrik level nang ta ter pin poi saka state level nang ta naga state level pin poi ka national level te khamtam gini ki napok ka distrik jungi idon sangut ka poi ka national level te ngamdon ngasu kerben ya pi ba pinang ya kiu saprang akan de kam mele kai khamtam ini armut ki bayo medal I banri bat ni nyimda kalau ka ke pa pipin I nuksa khamtam pi ki ba poi khmat nang ne khmat wat kini bom job ro kim don kan bandon kam sim ka ba ong ba tang bangan num job dengan sakut no takat ne kane borok ka pipo yang te ka national kade ka pio experience pinhap simba kade ka jing hikai nomor ba ni hanne inju melin kadang de tang asnem masnem ni ka asun dungi ru ni la pen yarap ni pen urlong ni penyat ya kade tang ba ha ka jing stang dungi ru ni poi pade haduk kade ka level ba yo ki kusnam haduk ka national de amdak pak ban bun kitin kan nomor ba kaporo kala miet pilawan na cengai ni la sutu iba ka lintia jong piru kala cengai ba ta kisni kala sim te kan don takan ni kum ka asyong idon taka jingkit bob kit rang ni ba pin nang kiu saprang kham tam akan yang kadeka sport am muslim tak kata hi kubleshwa Police pun Pak Aldas sebagai Presiden juga Distrik Am Wrestling Najongi ini Port Southwest ke ngamne atlet ban ai kublai di place jongi season ngan ai kublai yang congratulation ya pi di bawa yo medal berkunjung lu ya pi di bakam yo ro re kanam ko buram kan de ya pilang baro ya ka pilala kan represent nam taka distrik jongi te hame ko ro ta ngidon ngisu kemene pengidot ba Vice President jangka District Sport Association ka de Kasil District Sport Association di Bak Colin di badai Vice President and kod di bagian cikitin akutin kumpencing ai mesin ya kini place jadi bad ya ki bahaya mesin be darakat namanya ai kublai yo sekretari wa penyan ya kira ji kedua kini for ban pedang burom ni samlang zumi ke Pulau Ra ya kenam burom nanta kadong kathan bat ya ke state iberkui presiden baru ki dekat juga am wrestling te hoi dang kaptu kami tayo binasyu la iwan ya sekarang ni kita juga Southwest Kasil District Sport Association. Te ilayo ikwan yo snow ba nakaliang juga ambusling. Seyo banlej ban mi kamat ki kana nagari kadong patay kizungi ban mi kamat ya ka state sadu sa Maharashtra mo. Te ilatap ni susukman ang tusgir wi kamadon nagaliang juga association for way mani kendo ban ai buram ban kipok kiruyang yapi dengan media tusgi nagaliang presiden juga sekretari di poi dengan tu por poi di rementa nang poi yang isu I ka grup dia tip nomba pin poi hoi dang kaptu kami tayo binasyu la iwan ya sekarang ni kita juga Southwest Kasil District Sport Association. Te ilayo ikwan yo snow ba nakaliang juga ambusling. Seyo banlej ban mi kamat ki kana nagari kadong patay kizungi ban mi kamat ya ka state sadu sa Maharashtra mo. Te ilatap ni susukman ang tusgir wi kamadon nagaliang juga association for way
mani kenduk ban ai buram ban kipok kiruyang yapi dengan meja tu segi dengan yang presiden juga sekretari di poi dengan tu por poi dia rementa nang poi yang isu i ka grup dia tip nomba mapin poi untuk segi ma kedon kami ni mungkin hapan ai sekretin adutin kum kajing ai kublai napa kajing treshton kajing pi te nang yang jongi but nagaliang ka association di Barokwe ya kublai ka pang ya ka Muslim association ka wala triston ka wala sei gini kana te nganget ba kinang ni susu ki kana ki manang triston ki manang wara ya so jok jok wara ka nam ka buram nam ta ni ka dong ka thai ba kam tam ni ka state di Barokwe te nagaliang juga ka association ngaku vice president nga london ko kajing ong drai sukipok kiruyang tunang treshton tunang leba kumbala ong kini kikamba kani kede kesin kuning kong bile drai fiawara katni ki bedam te nangila nang treshton nang leba tingangai bagoi ko por gi se yokhe ju so jok jok mentang ida warra ki super medal agoi ko por gi so warra ikul medal tena kalian juga nasuki pok yang ini waktu nang treshton tu nang leba nani sekamat kenamba ai nam to jung piru kanong kajung toy nam to jung i kadong katai kanong kaburam ya kadong katai ibar koi tena kipok ya kadong association maganang leba kanang treshton nang maginang mi ki players ki ban mikmat ya ka district ki state mereka jelah ibar koi tangi di dia berkediap dengan I boleh pipar boleh sebut.